Vlog! Apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Kaasyan nyo to'y bulsa. Ay, agyaman ak apo. Nainayunan nyo kumabot Lima ang isustintin ng jay limbabas. Ay, apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Salamat na po mga pulsot na ito. Salbag. Adamang sipsipot kanya. Salbag kita. Apay ngamin asinirip ko ti intay tayak apag tinagan dagiti lumabas iti idimusta. Salbag at talaga. Nanang, agawid tayon. Ha? Gusto day tay. Agawid tayon. Ada ijay tay kotse ni Erning. Ay, saan nakamakilugan iti kutse? Magmagnaak nga agawid. Ay, imang, adda ka pa'y laang dito'y pwestom? Wan, imbag ta nauray ka. Agkuyugtan. Katuan Gamapay akay kayat mo ti agpakarabi Kahit nasip niya, di dalan tayo nga agawin. Oh, din agasnak ni Vivian itay. Di kayat nakat agawid akmatang ngam nagkadkadak. Kasta Imbag tadda ka. Talaga nga inururay ka lumabas, Rosalia. Wala. Data talaga ti agkapares. Taday, marigata nakamag na. Tapi nayak nga raw. Idinto ta sika kat makati. Hustawn, di mon baliksen anabaldado Manya, intan. Niwan kompot ka di abagak. Agyan ka dita sikigak. Dita medyo likudak Ay, imbag taada ka, Rosalia. Di mo't ngamin nagsublintay ubing akan ayon akakuyog ko nga agaway. Taga-ano day nga ubing Taga-bukod. Bukod binggit ka no. Ay, nay. Adayumot basit at ipagaw-awidan na kasta. Nairwamang. Sa maysa, kasla balay na mutin ijay balay. Isumat lagayam. Panlaw ti ina ni Tutoy. Agawid man kan saan jay anak na, mayatlat ta, di na birukan. Kasta Daimbag pa'y gaayam ka na tayo, kaoray ada diferensya tayo. Kat ipat patag tayo dagiti anak tayo. Ay, kas kanyak. Nadyak ipat-patag ni Vivian. Naan-anusak kumaaya, ti umay agmas-mas nga ag itig-igid ti kalsada dito'y bagya. Ay, wan nga rod. Kas kanyak mat Ay, oray la, nakal-kal yon. To'y dapan ko iti katitil. Ay, kao, amag na. Ay, marigata na, amag na. Naapay kat nga main anaglikod to'y may sa adapan ko Wan nga raw, naan-ano ka numot day tasakam, Rosalia. Kaslamot nagang angawan ti pan nakaitao mo. Tanagsungani ti tinurong dagita dapan mo. Pababasulap day di mamulaw. Nablo day ti asakak idi ubingak. Idi pinailot dak. Day di naanang ko. Di na nanadlaw, akas tamot gayam titurong, dagiti dapan kon. Di na lakit nakitan. Kasano ang makitan na, bulag nga raw, day di inang ko. Wen aya. Sige, pardasan tan timag na. Marabiantan iti husto, no kastoy lang. Nanang, mamin ano ka di nga ibagak nga isardeng yun dayta? Di kay ka di masikuran iti itsura yo? Nanamay tayo mat. Ay, di ka man kundi sa uakas ta, Vivian. Laglagi pa umada ito'y aramidak. Tinagtataudan ti pinangpadakkel ko ken ka. Aging ka nakaadal ka. Wen nga rod. Ngam itata nakaadal akon, huston. Isardeng yun. Ay, di pa ikat. Akat,
Basta. Itultuloy kung daytoy aging kat matayak. Sustinira. Anya? Anyan tulaangan ti sawan dagiti makakita kanya. Papyularak ijay Sintraw. Kanuray ijay Burnham. Ijay Cindaan. Ijay Session Road. Kan aminan apasit ti syudad ti Bagyaw. Mairupaan dak dagiti tattao. May saak abulag a makikita da. Dayta tigapuna, adiyo kayat ti agbaliw. Anyan tula trupa ko. No addaag ko na iti. Nenenenenay, makakita mo tanjay bakit abulag. Kunadan to. Siyempre, Nanang, addaak nga anak yu. Di adalag. Napintas mo't ti panggadak. Maidayawak to ta ibagadan to a pinaoperar ko ti matayo. Iso ang makakita kayon. Nanang, agbaliw kayon. Isardeng yu ti mapanagdaw dawat iti limos. Apay di pa'y lakat agina na ni Nanang mo, Vivian. Ay, iti pa'y lang nga ibagbagak. Mababain akon kada kayo agagayim ko. Ay, kasi lang nga main inita ni J downtown. Sa inton kuan, matudwan. Natangkan nga ro ti ulo na. Sa bagay, bilibak mo't iti kinapig sa ti resistansyada. Manmanong agsakit da. Kasaritam tumanen. Kaasimet. Sika, day ti apay ko. Imang. Wag. Daytay man piluso to alakay to'y umay makininagaw iti pwesto dito yan. Ay, ti katanos mo ni Mang. No siya ti sika. Kayat ko ti agtugtugaw iti unag ti balay. Professional mo ti anak mo. Ay, sa anak asa daw. Iso nga adda aklat ta dito. Aginanakakit eh. Ay, saan? Sa anak pa'y amatay. Tapno aginana akon ako lam. Ha? At idog ti biyag, ti dakas aruot. Kunana. Iso ama siguradong anapaot ti biyag ko. Apay. Dakas ka tao aya, Imang. Saan? Sa anak adakas sa tao. Kastaya, kunaklano akluna madakas ka. Ha! Ay, sa anak adakas sa tao. Ay, agbayagak pa'y dito rabaw ti daga. Ay, Diyos kay, nadlaw naksakit ti dayto. Dayto yun, tibado. Ay, salbag. Naangpop samot unay dayto'y kain kaun. Ay, sukatak nga ta. Kasto'y ti rumba nga suot kaw. Nadungrit abado. Ken nauging-ugingan arupa. Kastamot dagiti takyat ko. Intan yoya. Sakti paray gamiti pagkargaan ti musyo. Awan, ala, mapantan tutoy. Ay! Kastagayam ti itsura dagita matam. Ha? Itala nga makita. Tay nikatyo day tanangisit nga iglasyo. Ay! Apay ngay. Kasla kamot na pulingan. Agkiram-kiram kamay. Ha? Ay, Diyos kita ito nga ubing. Tatila makikita na. Napulingan ka kadi? Wenno? Agkamata ka. Ay, nagado adamdamagam. Intakit daing. Uray anyat ibagbaga ni Nanang. Masapul asya kun ti masurot ita. Madamdamalaang, addanton tay tangdanak amang ipanaw kadagito'y pasig adulpet nga arwaten ni Inang. Iraman kon nga ibasura dagito'y lata. Kaskada plastik abaso ang naputiputan iti goma. Dagito'y ti inus-usar na idingag daw-dawat iti limos. Aging gayta. Usarin na pailang dagito Paibelang ko aminan. Madam Vivian, naisagana yun dagiti mapan ko ibasura?
Ay, Juan! Umay ka dito, Iselyo. Sige. Punggusa mo da ito, tarapatam. Ingka ibasura amin, dagito yan. Anya, awanan dagitay nadulpot abadbadaw. Ay na, awandan. Pinaibasura kon kan ni Selyo. Unay kan bibian. Nanang, makunkonsensya akon. Kakaasyan kayo launay. Saanen arumbang agpamarang kayo? Ay, down. Umsir nakgayaman. Umsir nakitanda nakaadalkan. Di yun tumat maawatan ti kayat ko ama pasamak, nanang. Ay, saan nakmata maawatan, Vivian? Maawatan kayo. Ala, tapno maliklikan ti kunayo, asawan dagiti makamam mo kada kayo. Pumanaw tayo, di ti bagyo. Anya, Agap layak iti trabaho iti sabali a lugar. Mapanta iti lugar, anam na maan yung awan makaamam mo kada kayo. saan? Adasan ni kwata dito, napaaddak babaan ti kastoy akin atao. Napatag kanyak dayday, kaya tama po kaw. Nanang, Kastuyan, tinakairwamak. iwaksi yun day taan nakairwaman nyo. Tatirumbang kada kayo ita, kat agina na. Aglang ay. Agbado kayo itinapintas. Takadwa kang agpasyar. Sa dino kumapay ti pagpasyaran ta. Nakita kami noon napipintas a pagpasyaran dito'y syudad. Amin dagiti luglugar a papapanan dagiti turista nga Amerikano kat nakita kami noon. Oh, di saan tang agpasyar? Mapantalangan agbuya iti sine, kan mang restaurant ta. Ay saan? Amamudak dagiti akin kukwa iti danda ni amin a restauran. Bugbugawon da ka dagiti restauran. Sa ita, indakit din kundi restaurant akadwa ka. Ay so saanan, Bibian? Nanang, Sa may saan da nga mo nga daanak ko. Ay, awan, maditi kayat mo amaaramid anak ko. oh, bagay yun day ta, nanang. Nagpintas nga agpaiso da ito'y abado. Ala, isuot yung matanday taginatang ko a sapatos yo. Tarumwar tayo. Mala, huwag man laangan. Ay na, ay, maikawa ak lang amin. Nakabangbang ti masayop ko iti bagik. Sa anak ko na naang Oy, kita ani mother mo, Vivian. Bagay na launa tinariba na buok na. Oy, Wow! Imubing ka, nanang. sika talaga. oh. Dagito yun na manicure ako kuya. Anya ti kulor nga ikabil ko a cutings. Uray anya di kan. Basta day tay bagay kumot May mayat no agpili kayo, nana. Dayta asol. Mayat dayta. Ay, saan nanang? Madidayta. Anya ngay karod. Dayta colorless. Iso ti-apply mo dita kukuna. Okay. Tapno amom, nana. Awanton, ti makailasin kan ka, kadagiti sigud nga mamuam. Ay, Diyos ko! Kas kamat lang nagparitokin! Nagmayat gaya manak ko. Nagmayat tirik na ti ina nga ipasyar ti anak na. Nanang? Kunak no naragsaka ko, iti ar-aramidag, manipod pa'y pinanawan nak na iti amam. Gusto ka gayam. Rumbang lang ang baliw ako. Wala nang. Katap no at dapay ang naragsak kayo, kan lumag-an ti barukong nyo, intayo makimisa inton madamdama. Ti maudi amisa ti papanantan.
Taag diretso tanton nga agawid, kalpasan na. Uwan man anak ko. Kayat ko ti agkumpisar kin ni Apo Padi. Kan kayat ko ti mapan agkararag iti sango ti altar. Nanang, Ti akon malagip no kaano day dinaudi apan nagparintumeng ko iti altar. Takasano, nalipat ako ni Apo Diyos, gapu iti ato, arigrigat ko, anang isaksakan iti amin, akasapulan ta. iso nga ita, agino na kayon. Awanen, day di arigrigat yo. Nalpasan. Wala, intan nanang, ipagpagnatan. Asidag lang dito yung parke ti simbaan. Mapanta makimisan. Ay, nakalaglag ang tirik na kanak ko. Diyak mailadawan. O, di husto, ti imbagak kada kayo. O anya, agawid tayon? Wan. Ay, nabannog ako na nagpagnapag na. Nay! Imang! Si Kakaden? Naasino ka? Nay! Di na kon mailasin. Ay, na! Kat no siyak da di nangongongat kan ka ejetsindaan. Di na kon mailasin aya. Ay, di nak idi na ilasin adagos. Kat itang tanggayam kit din ti dakulap mo. Kat siyak mo. Jak mo na alwadan nga imbagati. Uy! Agim bubulag ka! Kinunak! Kat na po iti imbagak. Pinagsasawan nakit din iti di malamlamot ti aso. Impok ka mo pa iti. Matay ka lakuman! Kinunam kanyak. Ako. Jay. Ay, imang aya. Ay. Nana, agkukuyog tayon. Awisin da kayo ijabalay mi. Aya? Uwan. Pakawanan na kapsat. Pakawanan na kitiday di anaaramid ko. Ay, unmot, napakawan kan. Amom, kasta ti biyag, kunada. Ado ti diskarte, apagbiyagan. Na diskarte ti tao. Kasta ti biyag kung kunada. Iso no kinunada ti kasta ti biyag, ure konformiditan basta agbiag ka. O, saan aya? Ngamala, pasensyakan Nalagip ko lang amin itaket. Makita ka malain. Kat amom, ay da maragragsa ka na kada kayo nga agina. Kasta ati biyag. Kasta ati rambang. Ala, intayon. Aw-awi sundaksa. Ali, sumurtak ijabalayon. Titan gagayam tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Awan ti liday, kalpasan ti panagbalbaliw. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ngestasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.